alikho igama Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyalibingelela kubathandekayo ke seni egameni lithi uJesu Kristu ophila waseNazaretha obingelela ke uPetros Khanyile la ngotho ngomfongo uphakathi kwenu. Ngiqale ngixolise abathandekayo kakhulu ngixolise phambi kwaNkulunkulu engcwele ngixolise Sihlele umusa efaka unyawo omubi noko bazalwane ngo 5 ekuseni salungiselela ukuza le nkonzweni ngokujwayelekile kakhulu siyavuka ngempela ekhaya noko sikuhlela ngokwenzekile sesifika inkonzo phakathi sisiyadumala nathi singamesele noko kwenzeke iphutha nje le moto siyifunile siqashile ukuthi wathatha abazalwane bonke lapha sinabo nawe imoto iveni saphuma kahle nawo hayi kushawu 7 kushawu 8 bathandekayo bathola ukuthi nje hayi impela uthula unazokhona akafiki sesifone thina ke manje uthi cha ayisadumi nje baleli veni bathi sathi usimbile sathi nje hawu baba uzofuna nenkosi yakho uzofuna nephela sekushawu 8 wathi ayisathi indaba nje apho phela khona sapheka phansi ngakho badalana sambonga uNkulunkulu sesiphakathi kwenu kube lo lesidingo leso nje sokuphela uNkulunkulu siyabonga uNkulunkulu sisize xole baba siyaqotha kakhulu ngibingelele ke ngibingelele babunkosoli bamsibande amankosoli bamsibande ngibingelele abafundisi bakhoza ngibingelele umama ngibingelele abantu abasha ntombelensizwa esolesikole egameni likaJesu eliphilayo waseNazaretha nami ngiyambonga bahlekanya ngizobonga uNkulunkulu ngomsa wakhe umphakade ngizobonga uNkulunkulu ngiyambonga ngiyamdumisa ngiyambabaza futhi useseyinkosi umsindisi empilweni yami konke ngiyambonga ngilokufakazi nje enginako bathandekayo ngoJesu osihola endleleni lo siqinisayo endleleni noko besilomkhosi ka 14 days makona besikona lebandla sentabeni ngiyambonga uNkulunkulu singene kahle kuona uNkulunkulu sakwanathi saphumela kahle kuona samuza uNkulunkulu empilweni zethu tukhona phakathi kwethu kulomkhosi emva konke bazalwane hayi zavuka izimpika hayi sezwe izimpi ngazizwa nje impela bathandekayo kuya kuJuly nje hayi ikhona imambelo lo uNkulunkulu emhle ethembekile noko sebenza amandla akhe esembesa siyamuza amandla akhe sambona Nkosi Jesu esembesa likhona impela komkhosi kakhulu emzimbeni egazini uzokwazi yakeliwa bele lo uNkulunkulu osiqinisayo siyanqoba nokunqoba ngaye uphilayo kuyahambeka bathandekayo okunye emva kwalokho kwasekufona umama uncane wami leyo wakhe kwamhlanga leKwaNdebele ukhulula baba wakwababa omncane wavela nqamuka lapha nje kwesingize la eqolo wahlala phansi wahamba ngelishela so ke umzimba wakho ubuhlungu ndawo akhe nebuhlungu wanqamuka lapha wahambeka sidala bathatha toilet unjalo yagezo wenzonke usiyafona ke sengiphethe usuku ukuthi ngakwafona ukuthi udinga mina udinga into lakhe ndala semayini udinga umfowabo ola ingqotho uyafuthi bafona bathi sikuphi thiso bathathu uyasidinga thina manje ukuze isikhathi bamtshela isikhathi udinga ukuthi asikafikini babuza bafike beya bathi abakafikini phethe isikhanya akafiki nomfowabo uMichael nomfana wakhe uMthoko baphi ngicela bona beze hayi themba kwalo kusevala ukukhuluma akasakhulumiki asekhuluma konke ukhanyile kwamncane nje ungenile ekhaya
wayakhala komhlaba. So ke manje befuna kanjalo ke ayisingayenza noko thatha ifoni kube nayo kumama ukwamhlaba kube naye ke efonini. Noko uthi akasakhuluma empaphaza nje manje. Ugcina ngokumbuza kwaze wathatha imbuzo nikafikile. Akho uthi kwenzekeleni angathi kuseni nje. Hayi ke ngithi awubeke ikuzani endlebeni ifoni ke sithandaze ngayeke. Usayinikele eAfrica ekhonza yena umzali wakhe usayinikele. Noko ke thanda ifoni sithandaze empaphaza zokala khulumeni kwakwazi. But nayi sicela umbeke endlebeni simvulisa lo ma-10 and then ke before simkhulekele. Hayi ke no abeke ifoni endlebeni noko bese ngimvulisa lo ma-10 kodwa akuzwakali ukukhuluma kahle kuyabambeka emlonyeni abambeka ulimi sihlangene ngoba bangasakhuluma. Hayi ngiphinde futhi kwesibili lo kwesibili aqale manje ukukhuluma ke ngimvulisa lo ma-10 awuvume asho wathi yini ebese ngiyasindiswa ebese avele waphalaza ngizifuni waphalaza impela wathi waphalaza ngamzigoyiluka efonini. So goyiluka bathi khipha into emnyama njengomule bawazi umule abantu lo makubaswe endlini emnyama wathula wona ke lapha esikhipheni nasemlabhedeni wakhe khona wathula egoyiluka impela athi nani ngashawuvala inkosi yamthinta uNkulunkulu umthinta samkhulekela abazalwane waqayeda phalaza waqayeda phalaza ngimuze efonini lokuthi Jesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi esevumula mathele bathandeka ngiyambonga uNkulunkulu ozivezile oqhubeka igama lakhe elinamandla ngakho. Evalo kwala lokuthoba zwi ngakhulu zwi emva ko3 bathi sevukileke usecela ithi usiyakhuluma usenza konke ke ngamfola ngamza bawumncane unjani bakhanyile washo uthi ngisindile bekunento engivalela eyiphika bengasakhulumeki bangakhulumi nje bengimemeza bengasakhulumeki Jesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi siyambonga bathandeka ophila phakade osikhombisa ukuthi ukukholwa uye umethemba kuyena unathi endleleni sikwazi ukuxoxa naNkulunkulu asitshende uzethi ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane phakathi wami uthi izinsuku mina ngimisela ukuma kahle kuye ngime kahle ngime kahle ulufika usuku lwehlutho ukulanda ibandla ngimi kahle bathandeka ngimi kahle kuhlukuma kahle umlindi ukuluma kahle uthethe intweni zonke ebubini uthethe intweni zonke kodwa ume kahle ukuze mafuku uhlutho ungasabi bathandeka ungasabi umkhulumo lapho nje ngime kahle okulibala ehlizweni ngokususa okulibala ehlizweni ngokususa uJesu Kristu inkosi